Na delegate meeting. Na chenye tutaongea siku ya leo ni mambo ya chungwa. Na mambo ya ODM tunajua ya kwamba Oburu youth leader, huyo ndio party leader wa ODM. Au wengine imposters, wale wanataka kuharibu chama chetu. Kwa hivyo ninakuomba party leader, haraka iwezekanavyo, International Delegate Conference, wale wenye wanataka kusema ati kukubadilisha katika kiti cha ODM watatupata hapo hapo, kwa sababu sisi ndio kusema, sisi ndio delegate, wale wataamua kiongozi ni nani. Oburu ndio kiongozi mwenye ako na experience, hakuna kiongozi mwingine. Oburu ndio mtu tunajua alikuwa karibu na baba na ndiye alikuwa anapatia baba advice hapa na pale. Sasa mtu kama huyo tukiwa naye katika chama cha ODM kama party leader, tunajua chama inaelekea mahali mzuri, na tunajua sisi tuko ndani ya broad based government na kuna mtu atatutoa mpaka saa hii, kwa sababu hatuko ready kuenda maandamano ambao tulikuwa tunaenda watoto wetu wanakufa wakati ule mwenye saya na